Mayang Imphal East gi manung chana laiba Chabung Company awang laikai da nauna saba Youth Sport Welfare Association YSWA Club ki building hauna bimatung inna sangaduna Mayang Imphal East gi MLA Kongkham Robindro na miyamda kutsinakre. Thoramadu da MLA Kongkham Robindro Youth Sports and Welfare Association YSWA Club ki President Yurembam Koireng Singh Ward number 13 ki Councillor Thokchom Ito Singh amadi BJP Mayang Imphal Mandal gi President Irom Rabi Singh na mathang sinna Chief Guest President Amadi Guest of Honor oina sarukya ki. Thoramadu ga mari lainana Mayang Imphal East gi MLA Kongkham Robindro na hai Hauzik lenga ki maikay dagi irang na maram oiduna chahi ahum miyam na awaba mayok na kiba adugi mateng karadang oirabasu mahay masing tamliba angang singi oina mateng pinaba kanari aduna mahayroy singi bank account hangdok na tambiyu lenga ki tengbanga si IDP oiraba angang sing dahana kudong chaba pigani hai ki. Thoramadu da sarukya kiba BJP Mayang Imphal Mandal gi President Irom Rabi na hai YUMNAM KHEMCHAND na luching liba government asigi minister expansion tarakadaba miyam na pamliba Cabinet Minister ma fangnaba isorda lai khuruminasi hai ki. Sukai de adubu nationalized bank oidaba angbi ka thambiu hayeng sarkar gi leiba khoigi maiki gi karkai to ya ma do pungna laktu ma lekha sa do hono jari ba sahi ohum gi leiba lan gi ko gi wa phimyam lo gi angang si su te gi to sige na kanna khanari ri angang lai tam ba ko myan sige ono ba sem da wa ri matang sida angang lai tam khanga mating to ya na puti to du IDP gi ha to sena da khoi de ko hongale IDP ki leiba Manipur da IDP ki leiba ngang sing dai kan ba ba ke ya no tha bung pi na ba na kara si bank account nei ka ti ong ni phagi na ti ma fa ke da adu to bi ge sa ko ya ma dei adu na bi lu no adu ba ka yu sing no le na ko da ayu na ba bi gira na ka da ke ni hono be ba ka na on ha ke ji pa na ta ha ya de ba state ki masagi ko sam mei center ki leiba to da bu police pension se hap bu ta bu ji hap ke ya ge hai ta di police pension pai ba ni ma le ji da ko ta di mai mo to kudu kahapin mo adu adu ini duna sigi ori ke sehingga terjadi